Boa tarde, que tal? Como pasa o tempo, Hai 2 semanas que estábamos despedindo o programa especial sobre as eleccións vascas sin saber o que nos esperaba. Pero o mércores da semana pasada, o presidente do goberno, acostumado como nos ten a vivir nun estado de tensión e de alerta permanente, declarounos por Twitter o que se deu en chamar o estado de amarla, unha carta á cidadanía na que se cuestionaba a sí mesmo se pagaba a pena seguir á fronte do goberno de España logo de coñecerse que un xuiz abrira dirixencias previas contra a súa esposa en base a unha denuncia do sindicato Manos Limpias baseada en recortes de prensa que incluían mesmo noticias falsas. O presidente imbuído de amor recluíuse na Moncloa durante 5 días, suspendendo a súa axenda pública e dando lugar a un estado de delirio social, mediático e político sen precedentes no Estado. Sen precedentes? Bueno, en 2018, cando Feijóo presidía Galicia, anunciou tamén un proceso de silencio e reflexión para reflexionar se marchaba a Madrid ou non. E Galicia non deixou de funcionar, ao parecer. A pausa de Pedro Sánchez, vista xa cunha semana de perspectiva, pode ser útil como experimento sociolóxico. Xerouse un clima de tensión no que todo o mundo tivo que xestionar expectativas e posicionarse. E é curioso, non sei se vos pasou a vos, pero a moito sí que nos pasou que como a medida que avanzaba o tempo íamos elaborando teorías dos motivos detrás da decisión, de cal sería o desenlace final e de que viría despois. E como estas teorías ian cambiando sen absolutamente ningunha información, porque a Moncloa aqueles días era un búnker do que non saiu a mínima filtración. Teorías houbo de todo tipo. Houbo que enviou operacións do goberno israelí como vinganza pola intención do presidente de recoñecer o Estado palestino. Houbo quen falaba de convocatoria electoral en diferido, xa que aínda non pasara o tempo mínimo como para convocar eleccións. Houbo quen falaba dunha investidura de María Jesús Montero ou mesmo de Zapatero para esgotar a legislatura. Houbo quen situaba a Sánchez en Europa e houbo quen dixo todas por non equivocarse. O que se xerou, dende logo, foi nunca visto. A cadena SER era un monográfico case obituario do presidente. As redes sociais volveron converter a Sánchez nunha icona pop, porque como o gato que sempre cae de pé, Pedro fixo coincidir a súa catarse emocional con que se fixese vilar un remix de Rafaela Carrá cunha canción co seu nome. Os socialistas reuníronse en Ferraz a despedir o seu amado líder polas caras que ali había, para pregarlle, implorarlle que non marchase. O mesmo García Paje decatouse que, sen Pedro Sánchez no PSOE, vai moito frío. O peche de filas foi total. Cousas veredes vin por aí, e cousas vimos. Todos os partidos do bloque de investidura, sen excepción, apoiáronse en fisuras ao presidente. Se cadra tamén se decataron de que sen Pedro no goberno vai moito frío. E volveron a outorgar a Sánchez un capital político enorme, logo do desgaste que viña sufrindo ante unha maioría de investidura só unida polo mal menor. O delirio mediático tamén foi impresionante. A parte das exequias de San Pedro na cadena SER, enchéronse horas e horas de debates elucubrando sobre a decisión final do presidente. É increíble canto pode falar un ser humano estar a darlle voltas a un tema sobre o que non ten nin idea do que vai pasar. Todos tiñamos xa a cabeza no luns, e aquí dende a dirección do programa quero agradecer a todo o equipo que estaba prevido para sair o luns se se producía unha dimisión, nun programa especial que tiñamos preparado para o luns á noite. E tamén grazas a Jesús Vázquez Abad e a Natalia González Beneitez, que estaban previdos tamén para vir como convidados a esa noite, nun programa que ao final non se produciu, pero porque ninguén sabía que iba a pasar. Chegou o luns e Pedro saiu, e o país non estaba preparado para o que ia escoitar, porque o país non escoitou nada. 9 minutos de comparecencia para anunciar que se quedaba e que ia liderar a doita contra a desinformación e a máquina do fango, sen concretar absolutamente nada. Pouco despois anunciouse unha entrevista en Radio Televisión Española para a mesma noite, e todos os focos puxéronse nela. E ante as insistentes preguntas para concretar ese plan de medidas por parte da entrevistadora Marta Carazo, as respostas seguían sendo ambiguas e pouco concretas. Como diría Rafaela Carrá, Pedro, para qué? Para que tensionar un clima político xa tensionado? Para que centrar os focos de novo nun goberno central que avanza desesperantemente lento no medio de 2 campañas electorais a priori favorables para o teu partido? Para que deixar entrever as costuras dun partido no que non hai ningunha sucesión preparada para un liderado tan potente como o de Pedro Sánchez? Para que forzar a todas as forzas políticas que apoian o goberno de coalición a dar un apoio sen fisuras para sen darlles despois polo menos un plan que poidan apoiar? Pedro, por qué? Pedro, para qué? Pedro, e agora que? Esas son as 3 principais cuestións que imos abordar hoxe, con dinamismo, con humor, con espírito crítico e, como sempre, aquí no día D. E para eso teño un equipo técnico fantástico, liderado hoxe por Martín Sorga, Adrián Reis e Mene Iglesias, porque o director o temos humedecéndose no barrio húmedo de León. E teño por aquí a miña esquerda. Era a esquerda, Martín, primeiro? Sí, no, sí, vale, a Diego Freire. Hola, de Noticias Dispersas.
Que, por certo, Diego, tú veches un evento o venres Sí, para Loito. estivemos celebrando o noso terceiro aniversario. Aquí traio a proba de que o Partido Socialista quere comprar o meu favor. Fíxome este regalo. Pero, bueno, agradezo moito, pero non van comprar o meu favor. Son un xornalista libre de raza. Había que intentar, pero bueno, moi agradecido. Aquí, apoiando sempre o xornalismo libre. Diego, pois, noraboa por ese espectáculo que eu tamén poden ver. Foi un espectáculo maravilloso, un traballo enorme do teu equipo técnico, gran equipo que leva sempre as costas. As costas, sí. E grazas a toda a xente tamén da Asociación Anden Primeiro que puido facer posible o espectáculo tamén. E teño aquí a miña dereita, porque non pode estar calado, a don Iván Olmos Ferreiro. Que tal? Ben, tranquilo, porque como ahora xa non presento... Non te escoito. Estou tranquilo, Ahora ahora sí. Digo que estaba tranquilo porque ahora como non presento eu, pois veño aquí a decir mis mierdas, básicamente. Bueno, eso de que non presentas, No. medio presentas. No, yo toda la responsabilidad para ti. Eu aquí Gracias, veño a... cariño, gracias. Nada, de nada, un placer. Bueno, hombre, faltaría máis. Pois nada, imos comezar. Temos tamén a dous convidados maravillosos aquí como sempre. Teño aquí a miña dereita un placer terte hoxe, José Luis Jiménez, delegado de ABC en Galicia. Boa tarde, un gusto vir. E aquí temos a esquerda a María Fernández Ojea, concelleira do Partido Socialista da cidade de Bueno, Ourense. e E agora máis cositas. Ahora máis cousas. Teño cargos. Tes carguitos. orgánicos, Teño cargos arriba xa. Que carguito tienes, María? Teño un cargo na Executiva Galega, Secretaria de Función Pública e Xustiza. Moi ben, pois nada, falaremos tamén desas cousiñas porque hoxe o programa vai un pouco, a verdade, monográfico todo sobre o que está pasando no Partido Socialista, no goberno de España e na prensa e demais cousiñas. Pero vamos, como sempre, a comezar por a actualidade local ourensá e como sempre está aquí Diego Freire para Perdón, contarnos. Víctor, Dime. pediches cartos xa hoy, non? Non pedín cartos. Gracias, Non te olvides nunca de eso. No, É fundamental. sempre me olvido porque como non Eso- cobro, pues pa qué. Aquí, esto teño que aprender aí de antía. Patreon.com/uque se queredes suscribirvos e darnos uns cartiños para que podamos tirar pa diante, ou tamén doazóns.ais en paypal.ais ou non, paypal.me/ouquegal. Non teñen por que ser puntuales. Poden teñen ser por que ser todos puntuales. os días, se Sí, queredes. podes pagar todo o que queirades e agradecer tamén, como sempre, a OpenHost que nos ten aquí albergados, acogidos dende indefinidamente dende o principio dos hasta que tempos, no- hasta que nos que voten. lle diga que non se acabou el chollo. Entonces xa veremos que facemos. Bueno, o dito, vamos comezar con esa actualidade local ourensá. Diego Freire, houbo pleno. Houbo pleno, pero antes de falar un pouquiño do pleno, imos falar porque como sempre deu promoito, queremos salientar un chío do noso amado alcalde que puxo o día 1 de maio. Con este chío, ademais de demostrar que el non fai festivo, porque o festivo é cosa de rojos, hippies e radicales, amósanos pois que é unha persoa moi organizada, ten unha media parede do despacho cun calendario no que, según el, marca datas límites. Non sabemos de que datas límites fala. Casualmente, esas datas, eso que está marcado, coinciden coas festas. E iso que xa non se encarga da Concellería de Artes e Festexos, que a leva con gran dilixencia no Arrouco. Non sabemos por que, ao mellor coinciden estas festas coa renovación das distintos servizos que están caducados, das distintas concesións administrativas caducadas, que son todas, ou case todas, porque en novembro caduca a última, que é de servizo de axuda no fogar, que parece que vai caducar e que vai seguir exactamente igual. O que sí que é curioso, sinala unha data na foto, que é o 9 de setembro. Detalle curioso. Telmo Ucha puxose en contacto con nós para dicirnos que o 9 de setembro é o seu cumple. O de quen? O de Telmo Ucha? O de Telmo Ucha. Ah, amigo. Non sabemos que significa isto. Non sabemos que significa. Telo fiscalizado, o alcalde, María. Pero bueno, imos co pleno que é o realmente importante. Todo comezou cunha moción don novo voceiro de Democracia Ourensana, Rafael Martínez Cachafeiro, máis coñecido como Rafa Reporter. Unha moción foi presentada pois coa súa dilixencia habitual. Vexamos a introducción desta moción. Esta es una moción que, como dice su encabezamiento, es un resumen de los aspectos más significativos de la moción presentada en la Diputación de Ourense por el Bloque Nacionalista Gallego. Voy a utilizar
por primera vez las palabras de Bernardo, del Bloque Nacionalista Gallego, en la Diputación. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. Y entre las competencias de la Xunta de Galicia, la prestación de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Lo que tiene hecho hasta ahora, muy inteligentemente para los intereses de la Xunta de Galicia, es sacar una serie de subvenciones que lo que hacen es, no nos dicen que queremos las competencias, sacan las subvenciones y nosotros nos apuntamos, porque efectivamente, como dice el señor presidente de la Diputación, alguien tiene que dar ese servicio de mínimos a los vecinos. Pero una cosa es esto y otra es la cesión de las competencias. Y dice en el punto 6, la delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula, sin dicha dotación. La administración no está dando el dinero suficiente. Y voy a seguir leyendo, porque como sé, Noelia, que no me estás haciendo ni caso, o te importa un bledo lo que diga. Non é que me importe un bledo, é que non dixo nada con xeito e así resulta moi difícil seguilo. Que al final siempre pagamos nosotros. Es una verdadera animalada. Muchas gracias, Rafael. Es increíble que el nivel para ser concejal sea este, que se supone que tiene que estar lo mejor de, obviamente, de una ciudad de 100. Un nivel do Concello de Ourense, como vemos, delirante. Esta moción supónse que é unha copia dun corta de pega dunha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego na Deputación de Ourense. E isto é máis ou menos verdade. Na Deputación presentouse unha moción que falaba deste asunto, pero a cousa ten trampa. O concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Puga, desvelou esa trampa. Parece unha moción simpática incluso, pero non o é, ten bastante miga e bastante mala uva, non? E nos municipios, con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais, terán que ter protección civil e a maiores, evaluación e información de situacións de necesidade social e atención inmediata a persoas en situación de risco de exclusión social. Hai competencias para os concellos de máis de 20.000 habitantes que son propias e non delegadas dos concellos, non? Porque está na propia lei. Por que non fixeche referencia concretamente a este artigo 26? Non interesaba, porque aquí é onde entra a parte de deturpación da nosa moción. Polo tanto, esa moción presentada na Deputación referíase aos concellos de menos de 20.000 habitantes que na provincia de Ourense son todos agás o Concello de Ourense. Na súa primeira intervención, e agora chega a chicha, a voceira do Grupo Socialista, Natalia González, do PSOE, fixo unha simulación de como se debeu xestar esa moción que parece moi próxima á realidade. De voceira a voceiro, señor Cachafeiro. O ventrílocuo Pérez Jácome cambiou de boneco. Se antes era Armando Rockefeller, agora é Macario Reporter. Pero, bueno, para o caso é o mesmo. Gustaríame facer unha simulación de como se xestou esta moción, porque eu creo que hai que tomala de quen ven. E sería algo así como unha conversa entre o señor Cachafeiro e o alcalde de Ourense sobre unha moción que fai pouco tempo presentou o Bloque Nacionalista Galego na Diputación. Mira, Gonzalo, tú non estabas. Los del BNG pedían algo de servicios sociales. Pásome o castelán porque é máis realista. Votaron todos a favor, los socialistas y los soviéticos. Qué demagogos. ¿Pero de qué te iba? No tengo ni idea, pero bueno, eran servicios sociales. ¿Qué te parece si la versiono y así intentamos que nos los paguen la Xunta y el Estado los servicios sociales del Concello? Tenemos que tener un argumento para cargárnoslo. Y así igual se lo cree alguien. Pero no solo el servicio de ayuda a domicilio lo que piden más dinero. Da igual, seguro que la gente traga. Pues venga, dale, ¿qué más da? No es de municipios de menos de 20.000 habitantes. Da igual, ¿quién se va a dar cuenta de eso? Bueno, sería algo así, ¿eh? Non digo que fora... Nos espiaste. Pois parece que hai espionaxe no Concello de Ourense. Non sería a primeira vez, seguro. Non sería a primeira vez, exactamente. Rafa Reporter, na súa segunda intervención, saíuse das súas casillas, literalmente, e nunha cousa que non estaba nin moito menos preparada, porque el viña con boa intención. Como tengo moi pouco tempo, vou moi rápido. Natalia, tan orgullosos estabais de que hicisteis vosotros el servicio de ayuda en el hogar en el 2008, si estáis súper orgullosos, bueno,
estáis muy orgullosos de quién fue la empresa que ganó. Una UTE que estaba formada por el cónsul honorario de Costa de Marfil, era Alberto López, que está en busca y captura, debe estar por Venezuela, la Interpol lo anda buscando, que se largó con casi cerca de €500,000. Estaba también metido José Troncoso, no sé si sabéis que José Troncoso fue exdelegado de la Xunta de Galicia del PP, ahora creo que está en Vox. También estaba algún familiar de periodistas, que me hizo mucha gracia porque nos llegó a llamar un periodista así de alto nivel que nos dijo, oye, dejad eso que ahí no importa nada. Ah, pues no lo dejamos. Y también estaba metida Marga Martín, que por lo visto ella no se enteró de nada. No se enteró de lo que pasaba en el servicio de ayuda a domicilio, ella no se enteró de nada. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos y en 2 semanas nos enteramos de todo. Espera, Natalia, que voy por ti. Mira, te voy a decir una cosa que me gustó mucho leyendo los periódicos. Y dice, el correo electrónico da un nuevo indicio a los vínculos muy cercanos entre el Concello de Ourense y la empresa que gerenciaba el economista y cónsul honorario de Costa de Marfil, Alberto López. Por email, el 4 de diciembre del 2008, la secretaria particular y sobrina política del exregidor Natalia González, y dice que sumó en facturas de hasta 848 euros en el teléfono móvil del Concello, no había tarifa plana. Te has gastado 848 euros llamando por teléfono. Eso era un sueldo en el 2008. ¿Sabes cuánta gente podría comer con lo que tú te gastabas en el teléfono? Y ahora viene lo bueno. Anticipó a la empresa que había ganado una segunda concesión antes de que se reuniera para valorar las distintas ofertas la mesa de contratación presidida por el ya actual alcalde, que era tu padre. Entonces, vosotros, que habéis hecho una de las cosas más vergonzantes que ha habido en este concello, nos venéis a dar lecciones y vosotros estáis, a mí me vais a volver loco, porque en la Diputación decís unas cosas y aquí decís otras. Me fastidia no tener tiempo para poder decir todo el material que traía. Venía con buenas intenciones, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es ayudar a todos los concellos, en el que está también Ourense, de que realmente nos están saqueando. Los concellos lo están pasando fatal, porque ellos tienen que dar los servicios sociales cuando no es su competencia. Y la Xunta de Galicia y el Gobierno central no está apoyando con el dinero que realmente tienen que poner. Y si queréis sacar el pasado, tened cuidado, porque la información que tenemos de todos vosotros es la leche. La verdad, Natalia, me sacaste de mis casillas. Llegas aquí y me insultas y me llamas... Esta moción la traje yo precisamente. No me llames muñeco, no insultes. Luego no me vengáis con que sois unas personas educadas. No lo sois. Me sacaron de mis casillas. Perdón a todos los televidentes y a todos los que estáis aquí presentes. Perdón. Quedan 40 segundos. Quedaban ya 40 segundos. Hai un detalle curioso aquí, que a mellor non sei se, pues, a mellor alguén se fixou, non? Pero el non tiña previsto facer iso, pero tiña os recortes de prensa que sacou. Non tiña previsto. É como Pedro, non tiña previsto... No, exactamente. Creo que foi exactamente a mesma estrategia. E tamén é curioso que fai referencia a titulares de prensa de medios que cando falan de Jácome mienten, pero solo cando falan de Jácome. Cando non, pois son referentes informativos como o Washington Post. A todo isto, Natalia replicou como puido. Liberdade de expresión non significa liberdade de difamación. Eu o que lle pido é educación e respeto. E tamén que teña un pouco de sentido no humor na vida. Detrás da política hai persoas. E eu teño consideración moita con vostede. Pero non faga que deixe de tela, porque eu son unha persoa íntegra, decente, honesta e valente. E non se me caen os anillos e teño que tomar decisións contundentes. Ou retira agora mesmo e pide disculpas polo que dixo, ou senón tomarei as medidas oportunas. Mire, vostedes son expertos en bulos, en difamacións, en mentiras. E xa está ben, basta xa. Eso cando lle interesa, cando non di que La Región, o Eslavo de Galicia, o outro medio é todo mentira, non? Non, isto non vai así. Pídolle que repense e, sobre todo, que se tome as cousas de outra maneira, que estamos nun salón de plenos. Imos votar en contra a súa moción se non a retiran e non vamos a dar ningún paso atrás na defensa dos servizos sociais, nin tampouco na defensa da política de...
ten moito que ver isto co tema do que imos falar no resto do programa. Un pouquiño, sí, porque en Ourense sempre estamos na vanguarda de todo o que se lleva en la moda. Pero Jácome a todo isto non podía quedar calado. Vamos a dedicarlle un ratiño a ver a súa reflexión final, na que, como sempre, quedou co final de palabra, entonces volveu repetir que na oposición o PSOE e o BNG pues, que na deputación pues, mentían e facían cousas distintas que no Concello. Pero contextualizámoslo un pouquiño, e non con frases de PSOE nin de BNG, sino con frases do Partido Popular. El tema de por qué traemos esta moción aquí. Natalia, yo no tengo culpa que salieras en la evaluación del juez en la que se reconocía que ingresabas dinero. No, sí, pero las grabaciones estaban trucadas. No. Bueno, vamos a seguir con el tema. El motivo por el que se trae esta moción aquí es para dejar en evidencia a todos vosotros de que votáis una cosa en la Diputación y una cosa distinta aquí. Ese corta e pega intencionado que facedes omite unha parte importante dos razonamentos que facemos ao respecto de cales son as competencias desos concellos pequenos que son para os que teñen que ter unha serie de competencias que non lle corresponden e que deberían ser da Xunta de Galicia ou do Estado e as que lle corresponden aos concellos de máis de 20.000 habitantes. Que pretende o Grupo de Democracia Ourensana, o Grupo de Goberno do Concello de Ourense é botar valores fora. E quere botar valores fora ao respecto do desmantelamento que está facendo dos servicios sociais. El tema este de aquí de pedir dinero, a ver, el Ayuntamiento de Ourense es un ayuntamiento pobre porque es una administración pobre. ¿Por qué? Porque las administraciones locales son las administraciones pobres. Entonces, cuando ustedes dicen que hay que petar en la puerta de la Xunta de Galicia y del Estado español para conseguir dinero, ¿cómo pueden criticar que ahora le digamos a la Xunta, oiga, los servicios sociales págalos usted? Ojalá pagara los servicios sociales, las fiestas, las carreteras y todo. A Xunta de Galicia, a través do plan concertado, o ano pasado financioulle a este Concello unha pedagoga, 17 traballadores sociais e 6 educadores. E que pasou, señor alcalde? Vamos a decirlo aos cidadáns o que pasou. Pois que non se contratou nin as educadoras sociais nin a pedagoga. E o Concello de Ourense ten que devolver os cartos mentras deixa aos cidadáns de Ourense sen atender. Nuestra obligación es demandar. Entonces, es absolutamente normal decir a la Xunta de Galicia, oiga, los servicios sociales págalos ustedes, libérenos de eso. Axuda a domicilio de dependencia. A Xunta ingresoulle máis de 2 millóns de euros, pero tamén quedaron dependentes de Ourense sen atender, non se gastaron os cartos todos e temos que devolver unha parte dos cartos. Financialle a axuda a domicilio básica. Financialle a traballadora social e os 5 conxerxes do Fogar do Transeúnte, un edificio municipal, un servicio municipal. E non sigo por falta de tempo. Pero no solo de eso, de muchas más cosas. En este caso de los servicios sociales, ¿por qué? Porque es la obligación. En este caso es la obligación. Porque la Xunta de Galicia no tiene obligación de pagarnos las fiestas, pero los servicios sociales sí que tienen la obligación de pagarnoslas. Vou falar do Fondo de Cooperación Local, que é incondicionado, que o pode gastar vostede no que queira, exactamente no que lle dé a gana. A Xunta deulle máis de 2,5 millóns de euros. Eu pregúntolle, onde os gastaron? Pois, bueno, quero deixar claro que poñemos estas frases de Noelia porque eran moi acaídas para contestar ao alcalde, pero que o alcalde de Ourense está sendo alcalde porque o Partido Popular abstívose na investidura. Tú é porque agora lle quiches manía a tua amiga, No, non lle collen manía a ninguén. A min colleronme manía, se rumorea por los mentideros. Solo a ti. Oye, unha cousa, Rafa Reporte, unha carreira fulgurante, pois pasou de Cámara da Áurea Televisión a portavoz do goberno, que é unha cousa... Bueno, como eu de Cámara de UQEA, director de... Bueno, pois parecido, vamos, caminos paralelos, vidas paralelas, diría yo incluso. No, pero estaba pensando e digo, joder, mandaron ao Parlamento Galego o único que non se atrapalla demasiado falar. A verdade é que ten unha Bueno. Día, ¿no? En Noticias Dispersas imos falar da intervención na moción sobre o tema de Ourense, porque falouse moito do que dixo Jácome, pero a intervención de Armando Gea foi delicia. En que idioma foi, sabemos? En galego, foi en galego. Bueno, é que te sabe moitos, é unha persoa plurilingüe, sempre. María Fernández Ojea, concelleira do Partido Socialista, a su pesar nestes casos, creo, estabas ali presente. Estaba. Que tal? Como se viven estas cousas de ali? Bueno, o importante é
É que, claro, o problema destas cousas é que logo non sabes moi ben de que falar. Eu penso que é o que pretenden. A idea é que o grupo de goberno Democracia Ourensana o que pretende e o que está facendo é eliminar un tras outro todos os servizos sociais municipais. Eu non discuto que as administracións, tanto autonómica como a central, teñen que aportar todo o que sexa posible para os concellos neste tipo de servicios, que eu penso que é o que pretendía o Bloque Nacionalista Galego coa moción que presentou a Deputación. Eu non nin sequera comparei as dúas mocións, pero estou segura de que non teñen absolutamente nada que ver. O problema é que o goberno municipal, se en lugar de estar preocupado por planificar extraordinariamente con ese calendario que puxemos antes, porque o alcalde manifestou que o máis importante dun goberno é a planificación. E, bueno, el mesmo na súa planificación anual, porque é anual. Cousa que se pode ver, sobre todo no autobús urbano, por exemplo, que é super importante a planificación. Agenda 2030 de Jacome le llaman. Pódese ver, pero que non se falou de servicios sociais na moción sobre servicios sociais do pleno, do Concello. Entendo que todo o programa vai un pouco sobre iso, porque está todo un pouco relacionado. Penso que Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jacome, sobre todo, son expertos nesta historia dos medios de comunicación de manipular, distorsionar, cambiar o relato. Eu digolle sempre que van e veñen, porque o importante é que no Concello de Ourense estánse a denostar todos os servizos sociais, todos. Se ben é certo que a Xunta de Galicia, é de dicir que a intervención de Noelia no pleno, o meu xuízo foi excelente. Bueno, a ver, tampouco esperábamos que a criticarase. Noelia, non Natalia. A de Noelia. Vale, perdón, Natalia é maravillosa. Oleas, cando leas, Natalia é excepcional e ademais ela ten sempre un papel moi complicado porque lle tiran a dar. Claro, ti non podes irte... É que non sabes moi ben que facer. Entrar, non entrar, respostar, non respostar, difaman, minten, el ten sempre o turno da palabra e queda con ela. Non sabes que facer, porque tampouco te podes por a berrar en mitad do pleno, porque é un sitio como Rafa, eu teñolle moitísimo respeto á institución, de verdad. O teño, non sei se é porque son nova ou porque non sei ben como se fai, pero a min se non me dan a palabra, eu non falo. Pero claro, ti non podes estar escoitando constantemente mentiras e distorsións da realidad. Falo do alcalde de Ourense, que di o que lle dá a gana, é mentira ou verdade a medias, e el di que é pior inda unha verdade a medias que unha mentira, e distorsiona o tema para non falar do realmente importante, que é que non van a licitar o contrato do Servizo de Axuda no Fogar que entra en precario no mes de novembro. É un problema porque a empresa non quere seguir. Xa non temos comedor sobre rodas, non temos ningunha axuda social, non incrementaron as axudas a libros, e son veciños e veciñas de Ourense. Non sei, igual é que eu son moi socialista ou moi de esquerdas ou algo así, pero penso que deberían de estar máis preocupados desos que de festas. Noa Rouco, que é a concelleira de Artes e Festexos, está sobrecualificada para facer ela sola todas as festas de Ourense. De verdad, porque unha rapaza espabilada pode facelo. Jacome non tería nin que preocuparse máis de ir por as festas a facerse a foto. Pero non sei, se o goberno único que fai é festas e difamar no pleno do Concello, porque son procedementos archivados, distorsionados, non ten absolutamente nada que ver coa realidade, e non moitísimo menos Natalia ten absolutamente nada que ver con eso. Natalia, pois, é que de verdad un despropósito, porque non sabes moi ben que facer e non sabes tampouco como paralo. O problema é como volver a falar do importante. Había por aí nestes cortes que pasou Diego, había por aí un plano de reacción de Jacome que igual vai por aí a tecla por onde hai que tocar. Molestou a intervención de Natalia. Estaba bastante molesto. Moi enfadado. Bastante molesto. Entonces eu aí penso que por aí vai o camiño. Pero é moi difícil, estar ali, manter a calma e seguir falando do que hai que falar. Estamos representando os veciños e as veciñas, é unha vergonza. De verdad, porque non... Primeiro, que o grupo de goberno leve unha moción sobre un asunto que depende exclusivamente deles, que reúnan a Xunta de Voceiros e que digan que vamos a reivindicar fronte á Xunta de Galiza os 4 partidos xuntos máis recursos e máis de todo tipo para emerxencia social ou servizos sociais en xeral, que fagan as cousas de xeito serio. É que non podemos facer de todo un espectáculo televisivo, un espectáculo lamentable televisivo. Na miña opinión. E logo, pois claro, hai que salir como se pode.
Natalia é sempre maravillosa. José Luis, non sei en que concello resides, creo que en Ourense non. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Isto non pasa en Santiago. Isto non pasa en Santiago, no, isto non pasa en ninguna Son xente parte. civilizada. Sí, hai días mejores, días peores. Non te confíes que isto de repente Desde que súpeto pasa en calquera marchou sitio. con Derroa, Santiago No, pero la telepredicación en Santiago, o fuera de Orense, mejor dicho, no tiene mucho seguimiento, ¿no? Entonces, es verdad que vivís en una ciudad excepcional en casi todos los sentidos, en lo climático, en lo político, en lo gastronómico, en todo. Últimamente no político, Hai que destacar, ainda que sexa, muy sorprendente. hai que falen. Tan sorprendente como lamentable, ¿no? Hay que tomárselo con humor porque es muy complicado tomarse al telepredicador que dirige Orense. Por obra y gracia de los orensanos, que aquí no ha venido una maldición egipcia a poner a Jácome en la alcaldía. Aquí hubo 18.000 personas que entendieron que este señor era el que mejor defendía sus intereses y que antepusieron el resto de programas políticos a lo que este tipo proclama, vende y promueve y representa, ¿no? Y que, en fin, les pareció mucho mejor el cheque gratis de los 100 euros que se puso en marcha a las semanas antes de las municipales, antes que los programas sociales o antes que cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, cada uno tiene que arrastrar su penitencia, pero insisto, lo que pasa aquí no es casualidad. Le podremos dar contexto y explicarnos por qué la política orensana se ha ido empobreciendo en los últimos años, las últimas décadas, si lo queremos extender, pero que nada de lo que pasa aquí es casualidad, De logo, casualidade non é. Eu sempre digo con isto de que son 18.000 que votaron a Jácome, pero Ourense viven 105.000 personas. Quero decir que tamén non hai unha maioría absoluta. Sí, no, efectivamente. Había unha posibilidade dun goberno alternativo se hubiese vontade polas tres partes de... claro, no, decir, si quieres entramos ahí, porque eso es una derivada muy divertida. Bueno, muy divertida depende para quen. No, me refiero la derivada divertida es la alternativa, es por qué no hay en Orense una alternativa política en la alcaldía, porque los dos grandes partidos que eran los únicos que se necesitaban, PP y PSOE, entre los dos suman lo suficiente para... Sería necesario bloque... Falta un. Pero bueno, pero quiero decir que a día de hoy, si hay una moción de censura, el bloque únicamente tiene que abstenerse, porque entre PP y PSOE suman lo suficiente para desbancar a Gonzalo Pérez Jácome. No, falta un. Falta un. Sí. Sumamos 13. Home, non estaríamos falando... Bueno, non sei o que houvese pasado, pues, pero... Cuéntame más, María, non estaríamos falando o problema. En cualquier caso, corrijo entonces el error. Esto se podría haber llevado de otra manera, pero seguramente si la política tuviera menos reuniones nocturnas en descampaos, menos reuniones en parkings en la ciudad de la cultura, para ver si uno es más audaz que otro y le saca al otro el concello y la diputación y deja al otro a cero, pues seguramente el escenario habría sido otro. ¿Qué quiero decir? Que como el PSOE ha cambiado su dirección regional, como las cosas parecen estar cambiando y, en fin, creo que el PP tampoco es ciego y se da cuenta de que hay una realidad en la ciudad, que es que si al actual alcalde se le deja, va a seguir creciendo, porque esto es una realidad. Es decir, el populismo tiene una virtud, que es que intoxica y se contagia, y se amplía y crece, y es depredador respecto a los espacios electorales del resto de partidos. Y o se ponen de acuerdo PP y PSOE con la aquiescencia del BNG para sacar a Jácome de la ecuación, o lo próximo es una mayoría absoluta de Jácome en el Ayuntamiento de Orense. Y yo creo que PP y PSOE esto lo están viendo. Y a mí no me parece casual que PP y PSOE se pongan de acuerdo en la Diputación de Orense. Entonces, igual ha llegado el momento de un paso adelante dentro de esta nueva política que ha inaugurado Pedro Sánchez, a la que luego llegaremos, de abandonar la polarización, ¿no?, y la máquina del fango, y entrar en los puntos de acuerdo y los grandes consensos. Igual PP y PSOE deberían ponerse de acuerdo en que Orense merece algo mejor, aunque tengan a Jácome de oposición mañana, tarde y noche. Yo creo que ha llegado ese momento, porque si no, igual no hay marcha atrás con este tipo en la alcaldía. Iván, nada, que o propio José Luis Jiménez escribía un artigo en ABC desde marzo de 2024 deste mesmo ano, no que se preguntaba e se PP e PSOE se ponen de acordo para desalojar a Jácome da alcaldía de Ourense. E falabas precisamente nese artigo de que como podían cambiar a situación e como podían cambiar as tornas despois do 18 de febreiro, e que claro, aquí estamos acostumbrados a escoitar a cheirar mocións de censura durante os últimos anos como rumores por aí, xa
son varias as ocasións nas que se escoita falar de moción de censura, pero realmente nunca se chegou a producir unha negociación seria. Es que la moción no se va a negociar aquí, la moción se va a negociar en Santiago. Es una moción que tienen que negociar la dirección regional del PP con la dirección regional del PSOE. Pero igual ese é o problema tamén. Pero, a ver, no son... Unha casuística moi concreta, o que pasa aquí, que igual non se pode estender a toda Galicia, que teñen que negociar as direccións dos partidos en Santiago, porque é unha cousa moi concreta aquí. Igual non se pode entender un acordo entre PP e PSOE pois fora de Ourense, pero en Ourense penso que a maioría dos votantes de PP e PSOE, que de feito penso que votaron contra Jácome, entendería un acordo entre as dúas forzas políticas. Entonces, sí que é algo que pertence máis ás direccións locais aquí, que de feito, cando foi o tema da investidura de Jácome, xa estaba pechado ese acordo. O sábado pola noite Paco Estaba Rodríguez pechado píase ese como acordo. alcalde de Ourense. Era alcalde e pasaron Pero o PP cosas manda de moito, repente, PP. chegou aquí telenotificado por orden de, como se llamaba, de Gavilanes, De Gavilanes, por firmado orden por orden de por Pablo poderes. Prado, representando a Secretaría Xeral do Sí, Partido pero Popular. eso sucede porque al PP gallego no se le dan las suficientes garantías de que no vaya a haber una derivada negativa para el PP en la Diputación de Orense. A ver, hablemos claro, Sí, sí, sí. el PP lo que realmente le interesaba era la Diputación de Orense, por lo que representa como institución, y por lo que te articula a los alcaldes, y porque te mueve el partido, y porque te da la maquinaria. Las diputaciones son unas máquinas poderosísimas políticas, en Orense, en Lugo y en cualquier parte. Vemos también cómo pasa en Pontevedra, en Coruña, etc. Entonces, si al PP le hubieran dado garantías de para ti es la Diputación de Orense y nosotros nos quedamos con tal, con el Ayuntamiento, pues seguramente la realidad sería otra. Como no existían esas garantías y había dudas al respecto de la palabra de los que en aquel momento estaban dirigiendo el PSOE gallego, pues el PP gallego optó por la vía conservadora. Más vale malo conocido que bueno por conocer, y entonces llegaron a este acuerdo con Jácome de cada uno se vota a sí mismo y cada uno en su casa, Dios es la de todos. Eu penso que foi moito máis complexo que eso. Bueno, A reducción bueno, non sei, é que Algún isto día de falaremos. hai que o comentaba Diego Freire no seu especial parabéns por o aniversario. Gracias. Seguimos facendo a pelota por si acaso. O haiqueísmo, claro, se ti estás en Santiago de Compostela sentado nun sillón e dis, pois, é que en Ourense hai que facer isto, hai que facer aquelo, entonces claro, o Partido Popular e o Partido Socialista teñen que poñerse de acordo. Como non se van poñer de acordo? Gonzalo Pérez Jácome ganou as eleccións municipais, chegou ao goberno co apoio do Partido Popular porque de Gonzalo Jácome e do seu éxito na cidade dependía a Diputación de Ourense, e o Concello foi relegado a un segundo plano e o Partido Popular sacrificou ao Concello. Que o Partido Socialista podería agora sentarse co Partido Popular, moi ben, pero non podemos convertir ao Bloque Nacionalista Galego nun actor secundario, porque é esencial. Entre os tres, o sea, necesítanse os tres partidos. Entón, podemos estar a falar de que é máis importante, que sillón é máis importante, pero eu penso que ninguén se sentou a falar dun proxecto para Ourense, un proxecto dos tres partidos políticos de antepoñer os intereses de Santiago, dos partidos do PP, do PSOE, e de falar de Ourense. E cando os tres partidos políticos poidan establecer un acordo de mínimos para a cidade de Ourense e para a veciñanza de Ourense, entón o mellor podemos empezar a falar de cousas serias, de seriedade, de sentarse, porque unha moción de censura tampouco é unha solución. Gonzalo Jácome é o alcalde de Ourense. Entre os partidos que formamos a oposición temos que chegar a un acordo de comportarnos como oposición ou de buscar unha alternativa á situación actual, pero témolo que facer os tres dende as posibilidades que nos dan as nosas organizacións. E nós, de momento, o único que podemos facer é intentar traballar por Ourense e intentar facer o mellor posible, porque andar sempre non sei como dicilo, porque non é unha cuestión realista que sea tan sinxelo, claro, como sumades, xuntádevos. Non é así. Ourense ten unhas características moi concretas, as direccións dos partidos teñen as súas opcións e as súas situacións, e a victoria electoral de Gonzalo Jácome amplísima, porque é unha victoria amplísima, el ten 10 concelleiros, non é que, bueno, que goberne como antes co apoio do Partido Popular. Ele é a lista máis votada en Ourense e é moi complexo artellar un goberno, porque non tes que artellar un acordo puntual
para desaloxar a Jácome do sillón e pôr a outra persoa no sillón. Non, tes que buscar unha alternativa de goberno entre tres forzas políticas que son partidos sistémicos, que teñen intereses en outras institucións, lóxicamente, e que temos que alcanzar un acordo. Simplemente, no, que para min dabas na clave tú, que decir, e é o que explicou Jácome cando no seu momento fixa a famosa rolda de prensa posterior á investidura para explicar como foron as negociacións. Eu creo que o problema non é tanto que evidentemente tamén vostedes que sentar e poñer de acordo, e se necesita tamén a quiescencia do BNG, e iso require que o BNG se sente co PP, e non parece que haxa moita vontade, por suposto, non o nego, pero aquí o problema era que había máis actores políticos, é dicir, aquí non decidíades vos. E iso demostrouse. Un partido decide sempre o partido. Home, xa, pero se o que queremos é priorizar o interese da cidade, o que ten sentido é que haxa polo menos unha mínima comunicación entre a dirección do voso partido e o que se está negociando na cidade. Eu creo que un dos grandes problemas tamén foi iso, porque negociacións na cidade houbo. Bueno, o problema de... Negociacións nocturnas. Negociacións nocturnas en política, que son as máis divertidas, hainas sempre en todos os partidos políticos. E o salseo móvese cando ninguén está escoitando, non... Cando chamas a prensa xa tes todo atado. Pero, sí. Yo creo que en Ourense han sobrado, honestamente lo digo, reuniones secretas y tal, y ha faltado generosidad por parte de todos. É o que penso que o Partido Popular e Gonzalo Jácome tiñano clarísimo dende o primeiro momento. Si lo hubieran tenido tan claro, ¿tú crees que Jácome se hubiera molestado en reunirse con Lajetuñas las veces que se reunió? Eu penso que Jácome é máis proclive a... Eu diría que sí, porque tamén se reuniu con Paula Prado, pero non vimos fotos deso. Porque se reuniu con ela aí, quen sacou esas fotos? E non foi de noche, No, por eso digo que aí non sei de onde ven, pero bueno, hai moitas teorías, si ven del, si ven do PP. En todo caso temos 3 anos máis, me parece a min casi para falar deste tema, porque a non ser que alguén decida que non sexan 3 anos máis. Pero vamos a ter 3 anos máis porque algún día en 2027 falaremos de cousas que pasaron a noite das eleccións locais e contamos o que pasou. Desde como vivimos nós desde aquí. Sí. Vale, desde aquí no, concretamente desde aquí no, bueno, o que vivimos despois. E logo xa falaremos desa. A noite posterior ao reconto, queres dicir? A noite do reconto. Vale. A madrugada posterior ao reconto. Falaremos do que pasou aí, tamén desas reuniones nocturnas entre a prensa alternativa que tamén. En fin, vimos avanzar un pouco máis. A verdade é que o debate é super interesante. Eu síntome fatal intentando cortar aquí a xente, pero temos moita cousa que comentar. Quero facer aquí un desagravio á cidade de Ourense, porque Ourense pode ser un lugar maravilloso. Ourense foi un lugar maravilloso, e iso é o que demostra a exposición que está agora mesmo na Plaza Maior, na sede da Fundación Ourense no Tempo, que estivemos co comisario da exposición, estuvo Iván Olmos, que vai estrenar esta noite final, vai? Esta noite, quen? Sí. Esta noite unha entrevista a Manuel Gago, unha entrevista guiada pola exposición. Chamarlle entrevista a unha cousa así un pouco extraña. Unha conversa. Ahora que está de moda isto de un free tour, fusionar formatos, non? Pois é unha entrevista, free tour, visita guiada, reportaxe. Bueno, que nos fomos a ver a exposición con quen a fixo, e estuvo moi divertida. Tedes hasta o 12 de maio para vela. Pasade por aí porque é moi recomendable. Todavía non a vistes, se xa desde Ourense ou non, e se non desde Ourense achegadevos, merece moito a pena, paga moito a pena, e foi moi divertido, pasei moi ben. E esta noite poderedes velo. Vamos ver un pequeno adianto desa entrevista. Non é habitual termos acontecementos culturais de certa relevancia nesta cidade, por desidia de quen for, en calquera caso tiñamos que aproveitar que hai unha exposición brillante, Ourense no Tempo, que percorre a historia da nosa cidade, a súa configuración urbana, os elementos que lle dan identidade ao longo da súa historia e especialmente tamén ao longo do último século, e a verdade é que imos ter o prazer de dar unha volta por esta magnífica exposición da man do seu comisario, de Manuel Gago, doutor en Ciencias da Comunicación, que xunto con José María Aguileta, que é arqueólogo do Concello de Ourense e o coordinador local desta exposición, puxeron en pé unha experiencia magnífica con máis de 100 pezas, con elementos interactivos e digitais, onde ourensáns e visitantes a esta cidade poden descubrir moitísimas cousas super interesantes. Eu mesmo, como ourensán, redescubrín a miña propia cidade cando a viñen visitar, e agora, con Manuel Gago, seguramente descubriremos moitas cousas máis. Convídovos a vir vela porque remata o 12 de maio. Como unha cidade tan pequena concentrou tanto talento.
tanto no pensamento, nas artes, como foi capaz de facelo. É unha cousa que a min, incluso académicamente, era algo que me interesaba saber. Entón, fume dando conta de que unha clave estaba nos faladoiros, nas tertulias. É dicir, non tanto no local do faladoiro, sino nas redes sociais. No intercambio que había entre eses creadores intelectuais. E unha clave ourensana que hoxe perdimos, eu creo que no mundo creativo e cultural, e que é unha lección de Ourense para o presente, que é na transferencia entre xeracións. Pois estaremos atentos esta noite a Caledo que para ver esa entrevista fritura. Moi interesante, por favor. Grazas, Iván Olmos, como sempre, polo teu traballo. Nada, por Dios, é a terceira vez que iba a ver aí a exposición. Eu fui unha vez e non descarto volver. Volve. Está guai. Sí, sempre se descubren cousiñas novas. Imos avanzar porque, claro, en todo esta voráxine de política estatal e local, na Xunta tamén se moven cousas, van a outro ritmo, van rodando a outro ritmo, e o goberno, nadie pilló el chiste de bueno, o goberno galego está votando. En tu cabeza sonaba espectacular. Mi cabeza sonaba espectacular, pero es demasiados chistes sobre Alfonso Rueda, verdade. Empezaron ellos, estánse nomeando cargos intermedios xa. Nestas cargos intermedios estaba vendo tamén modificacións que están un pouco metidas nesta idea de Alfonso Rueda de nomear un executivo propio, marcando perfil propio con diferencia ao que tiña Feijóo. Entre elas hai algunhas cousas que pasaron esta semana, como que se vai remudar por completo o Sergas, todo o que son as direccións do Sergas. A nova dirección do Sergas xa adiantou que tamén haberá cambios nas xerencias das áreas sanitarias. E tamén pois unha das que máis chamou a atención foi a desaparición da Secretaría Xeral de Igualdade, que vai acabar dividida en dúas direccións xerais. Iván Olmos ten aquí un pouquiño máis de información. O que teño diante é a noticia de Praza, de aquí de Lombao, que sempre escribe moi ben tamén, entón, pues, joder, pues, voume guiar polo que conta aquí, que basicamente é o que resumiu Víctor perfectamente. Unha remuda da cúpula do Sergas, o novo conselleiro Antonio Gómez Caamaño, que era xefe de Oncoloxía Radioterápica no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, pois decidiu cambiar por completo os altos cargos, os altos mandos do Sergas, tanto a xerencia como o director xeral da Asistencia Sanitaria, como o subdirector xeral de Envellecemento Activo. Bueno, aquí hai moitas mudanzas, non vou dar os nomes porque yo non los conozco, non sei quiénes son, non sei se despois aquí José Luis, que está ali por Santiago, nos pode dar algunha pista sobre quen é esta xente. Eu, por remitirme ao que xa dixen, creo que en algún outro programa, o Sergas e a Consellería de Sanidade neste goberno do Partido Popular é como a asignatura de defensa contra as artes oscuras, non dura un conselleiro unha legislatura, e aquí decapitamos a ver si desta cuela, a ver si esta sale bien, e tamén efectivamente pois mudaron as competencias de igualdade, cambian de consellería, unha vez a nosa compatriota Elena Ribo, que marchou así daquela maneira do goberno. De feito non lle sentou demasiado ben polo que puido ela mesma deixar comprobar ou non asistir ali ao traspaso de carteiras e quedar ali no despacho. Eu teño a sensación de que non lle sentou ben, que algún día nos terá que, porque isto foi unha aposta personal de Rueda de Elena Ribo, e pasaron uns meses, fui a primeira conselleira que dixo el, ¿no? Yo te pongo, yo te quito, sí, tal bueno, cual, sí. Pues eso, yo te pongo, sí. Yo te quito y de vuelta para la universidad. Y esas competencias de igualdade que estaban na man desa Consellería de Emprego e Igualdade de Elena Ribo, pois agora están na Consellería de Fabiola en Política Social, e en vez de haber unha Secretaría Xeral de Igualdade, que como vostedes saben, por despois da Consellería é o seguinte, digamos, órgano da administración, pois agora non hai Secretaría Xeral e pasa a haber dúas direccións xerais, o que a oposición neste caso interpretou como unha degradación tamén das políticas de igualdade dentro do organigrama da Xunta. E isto ven sendo resumo un pouco, non sei se queredes comentalo brevemente aquí. Sí, non sei se coñecedes ou José Luis, esta vez empezo por ti, se coñeces a algúns destes nomes que van formar parte da nova dirección, das novas direccións gobernos intermedios. De las direccións xerais, pues no, la verdad es que no conozco a los nombres propios. Sí, es verdad que en el tema del Sergas hay una novedad relevante, que es que en el caso del conselleiro se pasa de un gestor a un médico. Es decir, hay una variante. Los últimos conselleiros venían de la gestión sanitaria y este viene de la atención sanitaria. Es decir, tiene un perfil clínico que no tenían los anteriores. Y en el caso, esencialmente, del gerente del Sergas, pasa algo muy parecido. Es decir, ahora se pone al frente de la maquinaria, porque el que está al frente del aparato sanitario es el gerente, es el que está en la sala de máquinas, es también un médico, en este caso, de atención primaria, con lo cual debe de ser conocedor de todas las dificultades por las que atraviesa este servicio,
que yo creo que seguramente sean menos de las que el ruido muchas veces traslada a la opinión pública. Y en el tema de igualdade, creo también que hay un exceso de ruido, ¿no? No por elevar una determinada área a un rango de consellería o de secretaría xeral se hacen más cosas por ese área en concreto. Yo creo que España tuvo un ministerio de igualdad hasta hace 2 telediarios y ahí parieron la ley del solo sí es sí. Quiero decirte que hay veces que no por tener un ministerio las cosas se hacen estupendamente bien. No por tener una secretaría xeral se hacen las cosas mejor. Yo creo que lo importante en todo caso será determinar qué políticas, qué medidas, qué iniciativas se llevan a cabo. Y desde luego, si hay un perfil marcado en estos cambios, seguramente sea el nuevo director xeral de loita contra a violencia de xénero, que es un reconocido juez de violencia de género, muy situado y muy identificado con todo el discurso más radical feminista, a pesar de ser hombre, y que, en fin, yo creo que vamos a ver, por sus hechos los conoceremos, ¿no? Poco pronto para evaluar, veamos cuál es el desempeño y luego hagamos la evaluación. Efectivamente, veremos o desempeño. María, algún comentario que te veo? Non, é que a min me preocupa moitísimo que o tema do feminismo sexa sometido a debate outra vez. É un problema. Ti crees que esta aposta de Alfonso Rueda por, digamos, isto é diluir o tema da igualdade, porque como xa temos todos os dereitos que temos que ter, mira, deixame falar tanto como a vos. Xa estou aquí, xa está. Xa somos todos iguais. Falando de igualdade, simplemente era unha breve valoración que quería apuntar, porque falando de igualdade, esta semana pasou unha cousa bastante desagradable. Vou ler aquí unha serie de cousas que me vai costar un pouco ler, pero bueno. Degenerado, ojalá te viole un magrebí, sácate la lefa, maricón sin testosterona, retrasado y marica. Foron algunhas das lindezas que se lle dedicaron ao secretario xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval, que o que fixo esta vez para merecer estes calificativos foi subir, Adrián, non sei se podemos poñer o vídeo, simplemente do vídeo de Xurxo, son de segundiños. Isto foi o que recibiu como reacción a isto. Se pode. Ben, independentemente da opinión que mereza que este o secretario xeral das Xuventudes Socialistas celebrando que se queda o presidente do goberno socialista, igual é algo que me parece, non sei, natural, por outra parte, independentemente de iso, esos son os calificativos que recibiu en Twitter que provocaron que lanzase un comunicado, que se retirase tamén un par de días das redes sociais para desintoxicar, pero nós queríamos contar hoxe con el, agradezo moito que estea hoxe aquí, que o temos xa por aí, verdade, Adrián? Está? Sí. Saudamos agora a Xurxo Doval. Xurxo Doval, bons días, que tal, como estás? Non te escoitamos. O sí, me escucha. Escoitasnos, Xurxo? Ahora sí. Ahora vale. sí. Xurxo, bons días, que tal, como estás? Hola, Xurxo. Hola. Bo día. Que tal, como levas? Que tal vivistes estes días? Ben. Leváronse ben, sobre todo tendo o cariño do partido ao meu carón. Entón levase mellor. Todo isto que pasou, ti, nomeas as novas xeracións do Partido Popular no teu comunicado. Eu puden ver algunha cousa que sí que iba por esa línea, no? Que había xente das novas xeracións que sí que se meteu nisto, pero das novas xeracións non se quieren pronunciar, esa é a historia, non? Foron comentarios anónimos, foron comentarios de xente que ti coñecías persoalmente. Non, o que nós vimos, o que eu viñen a denunciar foi, como sempre nestes casos hai un tsunami de comentarios, sexa xente anónima ou non, facendo crítica de todo tipo. Houve xente de novas xeracións que fixo comentario de intentar buscar o pique,
que eu iso normalmente non entro, ese entro é porque nos apetece a marcha neste intre, pero cada vez aburre máis. O que si foi que vi unha sobresaturación de comentarios LGTBifóbicos, abrumadores algúns, entón eu dixen, bueno, pois visto, claro que paga a pena seguir, non? Entón aí dúas compañeiras de Novas Xeracións responderon. E responderon dicindo, non confundas insultos co que é unha verdade. Entón, claro, eu quedeime así, dixen, non sei por que se dan por aludidas. Non vai por elas, porque que eu saiba elas non fixeron ningún tipo de comentarios deste tipo. Entón, respóndolles dicindo, a ver, estáme chamando maricón, que me viole un magrebí, non sei, ubicádevos. Sí, a verdade Como un intento de perdón para que se den conta de que non iba por elas. E, en vez de recoller cable, deciden considerar chamarme chorica. E outros compañeiros de Nova Xeración saíron a xustificar ese comentario. Entón, claro, ao ver que non había intención de Novas Xeracións de correxirse, dixen, bueno, pois esta xente está sendo esta xente é cómplice de todo isto, do que está a acontecer, de todo este lodazal no que se está convertindo todo isto. E máis, a única resposta que deu Novas Xeracións, que deu a medios, foi dicir que, bueno, que foi unha sobreexageración nosa e que nós somos peores por chamarlles machistas e franquistas. En fin, bueno, isto eu entendo que ten que ver moito coa traducción, digamos, máis local do sistema político da situación política que estamos vivindo agora mesmo, non? Que ao final estamos sempre pensando en Pedro Sánchez e que pobrecito porque recibe muchos ataques e demais, pero ao final é que estos están nos tocando a xente como a ti, que ao final é secretario dunha organización de Xuventudes Socialistas, que é importante evidentemente, pero non é un cargo de exposición pública máxima dentro do Partido Socialista, que simplemente exerces a política porque vai en ti, porque é o teu modo de vida. Estos ataques totalmente injustificados, a mí me parece brutal, pero é que isto é o día a día de todas as persoas que e a día a día de moitas persoas LGTBI, que ademais non sei se, bueno, digo porque está no comunicado, é unha cousa bastante importante, que comentas no teu comunicado que había xente da túa familia que non sabía que formabas parte do colectivo e que acaban de sacarte del armario a patadas. Sí, eu vime obrigado a facer unha saída en extremis, porque é unha cuestión que non se trata basicamente porque non xorde o tema de conversación, e a min tampouco pois non se me dá o pé nin a motivación para facelo, non por medo, senón máis ben por outro tipo de cuestións, porque o que digo no propio comunicado, a miña familia é amplamente progresista, pero que si é que eu quero decidir cando e como facelo. A min viúseme forzado na miña autodefensa ante esta xentuza, por así decirlo, sair en extremis do armario, porque a miña familia o día seguinte ia se atopar con notas de prensa contando todo e non ian entender nada. A miña familia xa o vai pasar mal polo feito de que me están atacando, pois co agravante de que me están atacando aínda por riba pola miña orientación sexual. Xurxo, vouche facer dúas preguntas moi breves, de casi contestar con sí ou no. A la política se viene llorado de casa? Eu penso que non se tería por que vir chorado de casa. E merece la pena? Sempre. Bueno, pues ala. Xurxo Doval, deixámoste coa tua nai, que é o día da nai, pasa moi ben. Unha aperta, vemos-te pronto por aquí. Sorte no examen de mañá. Inda por riba. Grazas. Pues bueno, veña, Xurxo Doval, secretario xeral da Xunta de Galiza, grazas por estar connosco. Vou dar unha breve palabra porque teño que... Sí, é moi breve, porque aquí que falen os convidados, pero cando se fala moitas veces de lodazal e todo isto, tamén se deixa de lado, se fala moito do lodazal mediático, pseudomedios e todo isto, pero se deixa de lado o lodazal que implica moitas veces as redes sociais, sobre todo con trolls, xente que contas falsas, anónimos, e hai determinados ecosistemas dentro de Twitter e outras redes sociais, pois onde hai persoas de extrema dereita, claramente, entón viralízase un tweet como que podese facer crítica política máis ou menos incisiva, como
como é habitual, pero no momento en que se viralizan determinados ecosistemas da extrema dereita, pois aí onde empezan os ataques LGBTI fóbicos e onde empezan estas cuestións. Claro, eu creo que quizáis novas xeracións debeu, quizáis non entrar nesa dinámica, porque era evidente que todos esos ataques viñan dun ecosistema concreto de Twitter e non deberon por darse por aludidos e entrar nunha dinámica que non lles correspondía. Eu creo que foi un erro e que non estaría de máis que en algún momento alguén recoñecera que foi un erro, claro. Pois están abertos a decir o que teñan que dicir. Non sei se queredes comentar algunha cousa. Isto é simplemente quería visibilizar isto que pasou esta semana, porque pareceme unha cousa bastante grave. Non sei se José Luis, María, queredes comentar algo breve ou avanzamos xa ao tema... Nada, trasladar la solidaridad hacia Xurxo Doval. Ninguna persona, ninguna merece ser criticada, censurada o atacada por lo que piensa, por lo que sienta o por lo que considere oportuno, siempre que lo haga los cauces del respeto. No tiene sentido ninguno este tipo de ataques, que únicamente muestran que en la batalla en las redes sociales entre el lado oscuro y el lado luminoso, por citar a las galaxias, va ganando claramente el lado oscuro, ¿no? Y hace que algunos pues gozosamente estemos fuera de ese estercolero que son las redes, y especialmente Twitter, donde tiene cabida casi que lo peor de lo peor. Pero insisto, esto yo ni siquiera lo atribuyo a la polarización, que tú puedes estar muy polarizado, pero emplear ese tipo de acusaciones y de calificativos contra una persona no se justifican con la polarización, se justifican con la mala educación y se justifican con la falta de urbanidad y falta de valores. No tiene nada que ver con la polarización. Pasa que la polarización vale para muchísimas cosas, entre otras para justificar conductas injustificables. María, alguna cousa? Eu penso que a polarización sí que influe, e non é Xurxo, son moitísimos rapaces os que se ven sometidos a un... Xurxo foi moi valente denunciando, non saindo chorado da casa, porque ás veces parece tamén que se tes un cargo público tes que soportar calquera cousa. É unha cuestión gravísima, pero non é contra Xurxo Doval, é contra todos os rapaces e rapazas que teñen o dereito a expresar o que lles pareza, sempre con respeto cara aos demais. E as redes sociais, que non as podemos evitar, porque non se poden evitar, teñen un problema moi grave que está claramente influenciado porque se no Concello de Ourense, no Pleno, se no Goberno, no Congreso dos Deputados podemos insultar, podemos denostar o adversario, podemos convertir o adversario político nun inimigo, tratalo do pior públicamente, dende unha conta de Twitter sen identificar, podes decir as maiores barbaridades. E a polarización influe que as conversas de bar, destas de bar, que solamente se podían ter no bar e que eran absolutamente condenadas e censuradas, agora permítense. E permítense que podas volver a decir que eres maricón ou que eres moi puta porque levas unha salla moi curta. E iso é culpa dos que temos responsabilidades públicas, que non lle pomos remedio, das redes sociais, como é unha cousa do internet, dos rapaces e dos novos, e afectanos a todos. E é gravísimo porque non é Xurxo e non é un ou dous, son centos de rapaces, porque tamén temos que ter en conta que o incremento de intentos autolíticos en rapaces menores de 18 anos ascendeu moitísimo. Botamos a culpa á pandemia, temas de saúde mental e demais, pero dende as nosas responsabilidades temos que decir que é que nin media, porque tampouco se lle pode botar as culpas ás dúas rapazas de novas xeracións. Onde está o Partido Popular? Bueno, quen ataca ten responsabilidade. Quen ataca ten responsabilidades, pero que isto remátase nun intre. É un erro? Pois claro, un erro, non pasa nada. Non penso que ninguén fora a atacar de xeito persoal a Xurxo Doval, senón que se din as cousas pensando que non hai seres humanos detrás, que non sofren as consecuencias do que ti estás a decir. Cada cousa que dicimos ten un efecto sobre a xente, xa sé, por a orientación sexual, por a maneira de pensar, é moitísimo máis grave, moito máis grave que por votar a Pedro Sánchez, porque sí, se tes a excusa da política. Me acabas de dar el pie. Sí, no, perfecto. Xa temos o link, veña. Sánchez, veña, vai. Vamos fora de escaleta. Xurxo querémoste. Vamos fora non fagan nin puto caso. Vamos fora de escaleta. Vamos a ver que pasou entonces esta semana. Todos sabemos o que pasou esta semana. Que pasou?
¿Qué pasó? No, perdóname, pero no, yo no sé. Nadie sabe qué pasó. Vamos a ver qué pasó. No sé qué pasó, quiero decir, qué necesidad. Vamos a ver los hechos, luego sacamos conclusiones, como dirían algunas. Imos ver, como xa sabemos todos e como xa vistes todo 1000 veces, pois dende la Factoría del Mal, que diriximos Diego Freire e eu, pero bueno, está tú con... preparamos un pequeno resumo cómico de que pasou dende o domingo por a noite en Ferraz. En Ferraz non, en Moncloa, perdón. Adiante. Vilma, ya vine. ¿Qué estás tramando, Pedro? Me estás ocultando algo, Pedro. Te conozco muy bien y sé que algo malo has hecho, así que dímelo ya. Ay, fui a la esquina, di la vuelta y volví aquí. ¿Qué tiene de misterioso eso, Vilma? ¿Qué podría yo ocultar de aquí a la salchichonería de Schultz, Francamente, no lo sé, Pedro, pero pienso que algo ocurre. En tu cara se refleja la culpabilidad. Diablo, ¿cómo le hacen? Deben tener rayos X en los ojos. Leen nuestro pensamiento como si fuera un libro. Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Me he tomado Sorfiales. Era demasiada tensión ya para mí. ¿Pero te encuentras bien? Sí, sí. Me siento como los osos polares cuando les han disparado el dardo y se acercan ya para medirles las uñas. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿Qué mail? No hay mail. ¿Qué mail? No hay mail. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Country, religion, family. This is our aim and friend. ¡Viva España! Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión, y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. Cristina Cifuentes, ¿dónde estará Cristina Cifuentes? Bueno, con Risto. Está con Risto, ¿no? Como van, sí. Todos acaban con Risto. Non sei que ten Risto, algunha chequera importante ten que ter para... Cartos, que nós non temos, básicamente. Efectivamente. Claro, pasou isto, o resto da comparecencia volvo a forrar, porque todo o mundo dixo, bueno, e agora que? E ese agora que traduciuse, en teoría, nunha entrevista que iba a dar Pedro Sánchez en Televisión Española esa mesma noite. Entrevista que temos un resumo que agradecemos tamén al diario El País que tamén fixera un resumo desa entrevista para que nos fixéramos un resumo do resumo, no que dixo prácticamente nada. Dentro. Para mí el momento clave
es la madrugada del sábado, después del Comité Federal, de la movilización masiva que hubo en la calle Ferraz y también de todas las sucesivas manifestaciones, movilizaciones, escritos, actos de distinta índole en favor de proteger la democracia, de cuidar la democracia, de ser conscientes de que este no es un tema que me afecte a mí personalmente, es un tema que afecta a la democracia, porque este tipo de campañas, este tipo de bulos, este tipo de desinformación afectan a la ciudadanía porque afectan a su convivencia. Yo creo que si hay una autocrítica que me debo hacer es la de no haber visto y haber actuado antes ante este problema. Es cierto que durante mis 5 años ya como presidente del gobierno me he tenido que enfrentar a una pandemia, me he tenido que enfrentar a una guerra en Ucrania, a un conflicto en Oriente Medio y a distintas crisis que ha afrontado y que ha sufrido la sociedad española. Y el drama que tenemos es que encontramos enfrente a unos partidos políticos, a unos pseudomedios de comunicación, a unas entidades o asociaciones que se utilizan como brazos para judicializar los casos, que han dado por perdida la batalla de las ideas y que lo que están es en la destrucción del adversario. Aquí no hay crispación, aquí lo que hay es agresión. ¿Usted cree que se debería regular el papel de las consortes, de los presidentes del gobierno, y en esa regulación cabría que él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que opta a una ayuda pública? El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Duda al respecto. Incluso hay parejas del presidente del gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto. Por tanto, yo... Bueno, isto foi o que dixo. Textualmente non foi. Textualmente non foi. Por eso puxemos, porque somos un pseudomedio serio. Entonces, para que se vira que foi textualmente, non dixo eso, textualmente dixo outra cousa. O que logo Sánchez quere interpretar, por suposto, a interpretación xa é máis libre. Feijóo, evidentemente, o líder da oposición, reaccionou tanto á decisión de Pedro Sánchez como a estas entrevistas nunha comparecencia no Congreso que temos por aí. Es el presidente del gobierno el que tiene problemas con algunos de los pilares del Estado de Derecho, con la justicia, con los medios, con la oposición. Por eso les ataca. Blindar el periodismo libre. Profundizar todavía más en la protección de la justicia para blindar su independencia. Prohibir cualquier tipo de acusación de lawfare a los jueces y tribunales españoles. Garantizar los derechos de la oposición. Reforzar los controles contra la corrupción ante los casos como los que afectan al gobierno. Y reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de interés. Si Sánchez está dispuesto a algo de esto, que nos avise. Si quiere degeneración democrática, nos tendrá enfrente. Aí. Con respecto ás forzas políticas que apoian o goberno de coalición, bueno, un dos membros do goberno de coalición que apoiaron sin fisuras ao presidente do goberno durante esa reflexión, Yolanda Díaz pois xa non estaba tan contenta. Lo que ha pasado estos días es muy importante y sí, debe de representar un antes y un después. La ciudadanía movilizada nos pide ganar más derechos, nos pide gobernar más, nos pide gobernar mejor. Nuestra democracia es hoy más fuerte gracias a todas esas personas que se han movilizado. Señor Feijóo, deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas. Señor Feijóo, respete este país. Si estamos en un punto y aparte, este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas. O debate ten moitas arestas e agora vamos a ir por onde queirades, porque hai moitísimo que sacar de aí. Unha desas arestas, e xa vos deixo debatir libre totalmente e que faigades o que queirades e o levades por onde vexades, pero unha desas arestas era a aresta mediática.
Esta mesma mañá, como última hora, sempre nos gusta que nos metan cosas a última hora para fastidiar la escaleta, filtrábanse unhas conversas de o director dun dos programas máis importantes na política española, que é el Rojo Vivo. Da progresía mediática. Da progresía mediática, sí, de Antonio García Ferreras, falando con Mauricio Casals, presidente de La Razón e directivo de A3 Media, nunha conversa con el comisario Villarejo, que tamén... No hai sonido, ahora, vale. Unha persoa importante. Vale, ya me callo, Meni, ya me callo. Persoa importante na política española de cloaca. E vamos a escoitar eso que se filtrou esta mañá. Vuelto a colocar el estigma de que nosotros podemos y nosotros las sanciones. Y o somos capaces de intentar quitarnos esto, o vamos cagando. Y todo esto nos ha jodido mucho Pedro Sánchez, que vuelve a estar en plena campaña contra nuestro. Porque mientras Margarita está absolutamente en nuestro favor, y oye, muy bien, pero Pedro Sánchez, coño, te voy a decir, a ver si no pasa una hostia. Muy pronto, muy pronto. Yo creo que va a sufrir estas 2 semanas. Sí, confía en mí, va a sufrir estas 2 semanas. Pedro va a tener 2 o 3 programitas esta semana. Antonio, ¿cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, no sé qué, y su suegro con puticlub, y su padre, pero no me jodas. Un cachondeo, Antonio, un cachondeo. Cando escoito... Podo facer un aposto? Sí. Que maravilla a boa relación que teñen agora o señor Villarejo e Pablo Iglesias. É unha cousa... Sí. Estou sorprendido porque estas filtracións grabounas alguén e filtrounas outra persoa. Filtrounas outra vez, sí. No, digo porque hai que atar los cabos tamén, Sí. Evidentemente, aquí a derivada mediática importante. A min me gusta sobre todo a frase esa de Margarita está absolutamente a nuestro favor, e recordo esas épocas do estado de alarma cando había xente que pedía un goberno de concentración presidido por Margarita Robles, porque era a ala máis... que concentraba máis apoios dentro da dereita, ¿no? Moderada, sí. Ministra de Defensa o día de hoxe, e leva sendo, non se moveu dali na primeira legislatura de Sánchez. Ahora sí, xa temos todos os ingredientes, deixo absoluta liberdade. Vamos empezar por José Luis, que seguro que ten moitísimas ganas de falar. Entonces, por onde ti queiras abordalo, empezamos. ¿Por dónde empezar? Bueno, como estamos en Orense, yo trazaría un cierto paralelismo, ¿no? Cuando al alcalde de Orense se le publican antes de la campaña determinados audios e informaciones que hablan de prácticas presuntamente corruptas y que hablan de, en fin, que denigran su imagen porque lo exponen ante, insisto, prácticas presuntamente corruptas, el alcalde de Orense no da una mala explicación, se limita a decir que todo es una mafia. Sin desmentir una sola de las informaciones que se publican por parte del diario La Región. Cuando a Pedro Sánchez le publican en el diario El Confidencial, porque yo me voy a ceñir únicamente a lo que publica El Confidencial, informaciones que no han sido desmentidas, referidas a las actividades de su mujer y de las cartas de recomendación de su mujer y las vinculaciones de su mujer con el grupo Globalia, en Europa, cómo se le patrocinan determinados chiringuitos a su señora, etc., etc., el presidente del gobierno no da explicaciones, pero habla de la máquina del fango. Entonces, si lo que queremos es transparencia, podríamos empezar por dar explicaciones y no por extender esta manta de sospecha sobre cuánto medio crítico hay y llamarlos enemigos de la democracia. A mí esto seguramente sea lo más preocupante que estamos viendo en la actualidad. Cómo el presidente del gobierno toma la parte por el todo e intenta meter en el saco de los pseudomedios a cabeceras contrastadas que han publicado informaciones contrastadas que no han sido desmentidas y lo intenta verter todo en un saco de desinformación cuando no es así. Y que emerja una suerte de debate que aún nadie se atreve a verbalizar acerca del control previo de la información. Entonces, a mí esto es, de todo lo que ha pasado esta semana, lo que más me preocupa. Luego, la performance sanchista de me voy pero me quedo, pero ha habido una inmensa mayoría social, 12.500 personas carretadas, muchas de ellas por las direcciones provinciales del PSOE.
en Estados Unidos con un presidente con un pelo rubio sospechoso. Y ahí lo dejo. María, ahí te lo dejo. Creo que hay tema. Moi ben hilado. Ni bien ni mal, hilado a secas. Pedro ten o balón, recuperou a posesión do partido. Temos un problema grave en España se temos que discutir se a información está ou non contrastada. A información que se publica nos medios de comunicación presúmese contrastada. Hai moitos diarios de cabeceiras relevantes neste país que teñen anos de historia que xa cometen faltas de ortografía nas edicións en papel. Entón, bueno, eso dunha banda, temos un problema grave cos medios de comunicación neste país, en xeral, dende hai moito tempo, non é cousa de Sánchez, probablemente afectou a outros líderes políticos antes e sí que foi un erro non salir en tromba todos a condenalo e a por que lle din agora pé en pared, non? Algo así, pé en pared. Me parece unha frase que escutei moitísimas veces esta semana. Sí, eu penso que é así. Non se pode tolerar tampouco a muller de ninguén. Begoña Gómez é unha persoa que ten un traballo fará o millor peor, pero non é a muller de ninguén, porque isto de ser muller de, eu penso que tamén o tiñamos superado. Eu alégrome de que Sánchez non é que non dixera nada, é que é un líder político cun gran respaldo por parte do Partido Socialista, independentemente de que nos paguen ou non os autobuses as provinciais. Todo o goberno do Estado apostou, apoiou Estoy muy cerca de perder y aunque no sé muy bien el qué, lo noto cada vez más lejos, casi no lo puedo ver, así que manda una señal, algo que sirva como luz, alguna estrella que me lleve a donde quiera que estés tú. No me faltes, ya no sé ni bien qué darte, solo tengo hueso y carne. Isto non é un golpe de efecto, é unha reflexión sobre o noso futuro. Nós temos que pôr en riba da mesa que este país ten problemas estruturais nos medios de comunicación e na xustiza tamén, porque en Ourense, non agora con Jácome, senón xa no ano 2009, 2010, 2011, vivimos nesta cidade decisións xudiciais que tombaron a un goberno absolutamente democrático, o mellor que tivo na súa historia esta cidade, e o xuíz acabou inhabilitado. A Suiza. No, o xuíz, en algúns dos casos, a xuíza da Operación Pokémon tamén acabou inhabilitada. Nos de Lawfare sabemos moito, de medios de comunicación dictatoriais tamén sabemos moito, de críticas que non teñen ningún tipo de sentido, e o único que pretenden facer é hundir ao adversario, ao que convertimos non en adversario político, é que xa non falamos de políticas neste país, xa non hai. O debate é se Sánchez sí, Sánchez non. Sánchez é o presidente do goberno elexido por os cidadáns e apoiado por o Parlamento. E xa está, no Partido Popular que o superen e, por favor, vamos a intentar gobernar este país. E xa está. Pasa que hai un matiz en este discurso que a mí me parece moi peligroso, que es el del lawfare. No meu. Sí, y me explico, porque también fue, por ejemplo, usado por Besteiro en el último congreso del PSDG de la semana pasada, ¿no? Que hay cosas mal en la justicia parece claro. Pero cuando se utiliza el término lawfare, lo que se está insinuando es que esos errores no son casuales, sino que son premeditados. Sí, correcto. Es decir, que la señora Pilar de Lara, de una manera absolutamente premeditada y teledirigida, sí. Fue contra Gerardo Conde Roa, Ángel Curras, Paco Rodríguez, no, pero digo los del PP, porque como parece que solo atacó a los del PSOE, pero también es cierto que la señora de Lara fue la que descubrió a Liñares trincando pasta en el Concello de Lugo y en la Confederación Hidrográfica Miño Sil pidiéndole mordidas a constructores. Quiero decir que... Sí, como acabou? Pilar de Lara. Non, esa, Liñares. as mordidas. No, pero Liñares acabou condenado.
Liñares sí, esa única pieza sí está condenado Liñares. Sí. Lamentablemente, si te voy a dar la razón, lamentablemente, de todo lo que... Eso faise moito. Vouche dar a razón, pero ao final e deixo caer por o medio... No dejo caer nada, no. Si yo lo tengo muy claro, es decir, yo de la información de la juez Pilar de Lara, créeme que he escrito mucho. He escrito una barbaridad. Eu estaba ali. Bien, pues yo he escrito una barbaridad de cosas que han pasado en Lugo, en Santiago, en Coruña, en Ferrol, es decir, de las tropelías de esta señora he escrito bastante y puedo hablar bastante. Pero lo que vengo a decir es que no seguía un guión premeditado, es decir, cuando alguien se cree en posesión de un don divino de persecución de la verdad y de ser una justiciera a caballo, se toman determinadas decisiones. Pero llamar a eso lawfare, a mí me parece que es deturpar el término lawfare. Esta señora no seguía un guión premeditado por nadie, hecho por nadie, de ningún partido político. Seguía una iluminación, una epifanía que tenía ella respecto a la búsqueda de la verdad y de la justicia. Pues teremos que ter un sistema que ese tipo de cousas lle digan a estas seres divinos que estoy a favor, pero usar el término lawfare, pero es que eso no es lawfare. É unha utilización partidista da xustiza. Ya, pero el lawfare es otra cosa, distinto. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me preocupa es esto. Que exactamente. El lawfare es que hay una connivencia entre determinados poderes con el poder judicial para que se actúe en una determinada dirección. Eso es el lawfare. Mónica Oltra, Operación Cataluña, ¿podría ser considerado lawfare eso? Bueno, yo la operación de Mónica Oltra acabó absuelta. Absuelta, ni siquiera llegaba a juicio, se ha archivado esa pieza, ¿no? Bueno, hubo cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana. A día de hoy a Paco Camps no le han condenado por nada y ciento y no sé cuántas portadas después del diario El País sigue sin estar condenado por nada y es un paria político. Quiero decirte que al final esto cada uno lo cuenta como le va la feria. Entonces hay perjudicados de un lado y perjudicados de otro. Bueno, hai quen vai máis a esa feria, Bueno, en fin. Se eres de esquerdas tes moitas máis posibilidades de que xusto un xuiz por unha tontería che impute un delito e a prensa e os medios de comunicación o amplifiquen moitísimo. Porque tú crees que no se amplificó nunca todo lo que estaba pasando en el Concello de Santiago durante la Pokémon, que ha quedado en nada, en cero. O lo que le pasó a Rey Varela en Ferrol, que lo imputaron con una grabación que no era ni siquiera de su voz y esa señora lo imputó. O sea, quiero decirte que seas de izquierdas, o qué le pasó a Julio Flores en La Coruña en la operación. Bueno, o de Pilar de Lara tamén había moita xente de esquerdas e logo decidiu así entonces quiero decirte que con Pilar de Lara izquierdas y derechas fueron al matadero igualmente. Pero non é só Pilar de Lara, é un tema de que hai partidos políticos que empregan a xustiza para fins que non son políticos. Porque, de verdad, intentamos destruir a xente, non competir co adversario político. Eu penso que neste país o problema, dende xa hai moito tempo, é que queremos a destrucción do rival, non confrontalo políticamente. Se me permitides, porque estaba o debate super interesante e non daban demasiadas ganas nin pé a interrumpirvos, entón quería acabar. Estamos aquí expectantes, pero se me permitides, eu creo que isto se solucionaba, tanto que lle pasou a Mónica Oltra, que efectivamente, dentro do meu punto de vista, foi lawfare e o manteño, como tamén o que lle pasou a moitos outros cargos, tamén do Partido Popular, que foron imputados e lo quedaron absueltos ou quedaron en nada, o que solucionaría isto sería respetar todos os medios de comunicación tamén a presunción de inocencia, o dereito a presunción de inocencia, todos por igual, porque é un dereito que ademais garantía de que o proceso penal funcione como é debido e iso evitaría precisamente que carreiras políticas que poderían ser moi fructíferas como a da propia vicepresidenta da Generalitat pois pudesen seguir para adiante e que non tuvesen que sair do seu cargo e dimitir do seu cargo por unha imputación que ao final ni siquiera se abriu xuízo oral, é dicir que foi sobreseída e foi archivado o caso, que por certo, que eu tamén quero lembralo, o propio Partido Socialista pediu a dimisión de Mónica Oltra, é dicir, Ximo Puig no seu momento dixo que o mellor que tiña que facer era dimitir para non danar o goberno botánico. Quero dicir que a veces tamén de asumir responsabilidades de cousas que logo non chegan a ningún termo. Iso por un lado, pero logo quería preguntar a José Luis, porque claro, tú decías que o problema aquí, o principal conflicto en empregar o termo de lawfare, máis alá de empregar o concepto concreto ou non, acaso non é o mesmo que le facendo durante as últimas semanas o Partido Popular de Galicia con Luis Villares, acusalo de tomar decisións xudiciais con criterio político ou en base a unha vontade explícita de prexudicar a Xunta de Galicia cos proxectos eólicos, porque eu creo que é exactamente o mesmo. É dicir, porque uns poden acusar
acusar e sinalar que existen xuíces que practican lawfare e porque o Partido Popular, como non dice o termo, xa pode atacar libremente a xuíces que tamén neste caso están exercendo o seu traballo. Es que el caso de Villares es un caso particular. Non era por abrir o melón, pero me refiro que non atopo diferenzas. El caso de Villares es que se parece mucho a lo de la mujer de Pedro Sánchez. Quiero decir, en el sentido de que no hay ninguna actuación que podamos decir que es ilegal, porque lo de la mujer de Sánchez a mí no me parece ilegal, pero como poco entra en el terreno de lo poco estético. Y el propio juez Villares algo debe saber cuando en algunos determinados aspectos o casos se abstiene o se aparta de la toma de decisión. Aquí en el caso de Villares lo que llama la atención es que la sala, la sección y la sala del Tribunal Superior que se encarga de revisar todas las autorizaciones eólicas de la Xunta de Galicia, sentado en esa sección está el anterior líder de En Marea. Implica eso, genera una suspicacia, sobre todo cuando esa misma sala, una vez que el Supremo tumba la primera oleada de anulaciones, esa misma sala encuentra un nuevo argumento para volver a anular todas esas autorizaciones. ¿Quiere esto decir que se comprometa el juicio del magistrado Luis Villares Naveira? Yo creo que no, porque además no es solo Luis Villares quien toma la decisión, él forma parte. Claro, pero un órgano colexiado. Ya, pero al final... Sí, pero vamos a ir deixando por aí por abaixo para que logo cando toma a decisión, pero se sustrae la suspicacia. Pero esa suspicacia que manifesta explícitamente o Partido Popular de Galicia nas súas redes sociais e de maneira pública a través de determinados portavoces, que genera tamén, evidentemente, unha denuncia porque deixa caer explícitamente que o xuíz Villares está prevaricando cando é membro dun órgano colexiado e non tomar decisións a nivel individual. Esa suspicacia que é lexítima é a mesma suspicacia que poden despertar outros xuíces como a xuíza de Lara, como xuíces da Audiencia Nacional ou como xuíces do Tribunal Supremo, que dunha maneira ou outra teñen vinculacións máis directas ou máis indirectas co Partido Popular, porque aquí o xuíz Villares non é o único que participou en política, e hai moitísimos xuíces que participaron tanto no Partido Popular como no Partido Socialista. Claro que outro debate. El debate de los jueces y el regreso a la política. Aquí as suspicacias haberá dereito a que se desperten sin que eso implique decir que é grave que un partido político acuse a determinados xuíces de tomar decisións en base a criterios políticos. É que os xuíces son persoas. Centrando xa para rematar o debate no que pasou de Pedro Sánchez, creemos que isto estaba preparado? Isto era unha decisión personal de un hombre profundamente enamorado de su mujer, como decíamos, ou era algo que estaba totalmente planificado e que buscaba? Simplemente eso, para rematar. Hombre, buscaba un impulso electoral. Parece evidente. El hecho, sí, las encuestas en las europeas os iban estupendamente. El hecho de... Tampouco nos van tan mal, Bueno, os iban me gañar non gañades esas europeas. No, ni había empate técnico con el PP ni algo que se le pareciera. El hecho de que todo estaba planificado, pues se demuestra con el hecho de que le faltó tiempo a Tezanos para darle al maquinillo de las encuestas en el CIS, y tan pronto Sánchez dijo me quedo, anunciar una encuesta express en las que daba un salto exponencial en sus expectativas electorales el Partido Socialista, ¿no? No sabemos si la fiabilidad de la encuesta se parece a la de las gallegas o no. En cualquier caso, es curioso, ¿no?, que el señor Tezanos no haya preguntado en el último año y medio al conjunto de los españoles, por ejemplo, por la amnistía, pero le haya faltado tiempo para preguntar no solo por la continuidad de Sánchez, sino que la propia encuesta del CIS ya va dejando un sedimento ahí de ¿y cree usted que los medios de comunicación hacen bien, mal o regular? ¿Y a los jueces les metemos mano o no les metemos mano? Es decir, es la utilización de las instituciones en beneficio del relato político del inquilino del Palacio de la Moncloa. Que esto ya empieza a ser una constante en esta legislatura. É que mentras o fixo o PP ninguén falou deso. Pero alguien me quiere decir que el PP utilizó el CIS de la manera tan torticera como lo lleva haciendo el señor Tezanos. Todo que ten a mao. Claro, porque el PP es el mal. Ya sabemos que el PP es el mal y representa el mal. El mal no. Eu moitas veces é admirable. Hai que aprender a cerrar filas. Es un monstruo de tres cabezas. Es un monstruo de tres cabezas. Lo que sí que sé es que mientras que el PP es capaz de encontrar, y algunos medios de comunicación, incluso conservadores, publican voces críticas respecto de cómo lo hace Feijóo o cómo lo hacía Rajoy ahora o cómo lo hacía Madrid, Casado. Cuando estaba en Galicia, ninguna voz crítica con ese home moderado. Bueno, yo te digo a nivel nacional. A pesar de todo el esperpento vivido en estos días con la calle Ferraz y el Comité Federal del otro día pues y tal, foi moi bonito, precioso, visto dende dentro, casi foi lloro, moi bonito. Casi lloro. No aparece una sola voz crítica
Había socialistas históricos que estaban realmente Sí. entusiasmados con a volta á ideoloxía do partido. Alfonso Guerra es un socialista histórico o ya no? Felipe Alfonso González Guerra e es Felipe socialista González histórico. son socialistas históricos, históricos. se poden decir, claro, por eso din o que lle salga do Claro, carallo. pero la diferencia está en que Porque dentro, o ganaron. dentro de a día de hoy, dentro del PSOE, de las direcciones del PSOE, no hay una sola voz que la levante y diga igual podíamos dar una vuelta a un plan B, porque creo que en el fondo non necesitamos o A, está ben. el A está bien, pues nada, pues dejar que el A os dé otro sustito cuando le vuelvan a publicar algo que no le guste a él o a su señora y vuelva Susto a le dar damos, otro sustito. Pasei no fatal. Sí, en parte porque veíais que igual lo que venía, el plan B, era María Jesús Montero y ese plan B sí quedaba bien. Pois é unha tía moi seria, Sí, moi a mí non me seria. gusta, La palabra sí. la palabra que la define bien es Que seria. non se pode nin bailar neste Sí. país, de verdade. Hai Dende demasiada logo, seriedade, bueno, hai que sacarle un pouco de... Paramos, dende logo, Perdón. ya está, sí, xa agora, dende logo, María Jesús Montero será o que sexa, pero dende logo unha gogo exaltada non é. Eso... En fin, bueno, pero bueno. En la gestión del Ministerio de Economía, de Hacienda, no opinaré al respecto. Pero respecto a la noche electoral y respecto a lo visto en la calle Ferraz, hay mucho de exaltación. En fin, de hipérbole en la felicidad. Si quieres que lo reconduzca de gogo exaltada a felicidad hiperbolizada, pues yo lo redirijo ahí por la corrección política, sí. Pois con todo isto eu penso que quedou un debate interesantísimo. Eu quero agradecer estos 30 minutos que levo aquí calado prácticamente, porque o debate foi interesante. Moitísimas gracias, José Luis Jiménez, por tu presenza. A vos. Gracias por vir, María Fernández Ojeda. Eu teño que decir unha cousa Rapidísimo, vital. que voy fuera, ¿qué? Mamá, te quiero. Feliz día a todas as nais do mundo e sobre todo as nais primerizas que celebran o seu primeiro día da nai, porque a miña sobriña está ingresada no hospital e a súa nai está o pasando fatal, pero que se vai por ben. Pois felicidades un bico a todas as nosas nais. A todas as nais, as que están, as que non están, as que estiveron, as que exerceron como nais tamén. Tamén. Moitísimas grazas a todos. Diego Freire, moitas grazas por estar aquí. Moitas grazas, un placer como sempre. Grazas, José Luis, porque me parece interesante a túa, bueno, que haxa voces distintas neste programa. Mira, José Luis, ahora que estamos aquí un pouco xa rematando, Sí, por cierto, la camisa de Víctor es idéntica a la del alcalde de Orense, ¿no? No me quería ir sin decirlo. No, nada que ver. Compartís estilista, ¿cómo va esto? Por favor. Hay que traer americana, la duda, hay que traer americana. Luego A la mí, audiencia a mí, José Luis, dúas cousas breves, moi breves. A primeira, eu lembro a Soraya de Santa María de DJ en Génova, moi exaltada e moi felicísima dos resultados. Eu apoio moita xente que no se ridiculizou, e non se le hicieron memes, Olmo. Hombre, claro, amigo, memes, entonces, bienvenidos sean los memes. Nos aquí en este programa siempre a favor de los memes. Pues por eso, entonces. Tienes que por unha tarima, unha tarima e que se veña arriba coa música, que se pongamos dignos. Y segunda cosa, perdón, Dime, Víctor. sí, tú controla el programa como si hubiera sido tuyo. A min dixéronme, como productor deste programa, dixéronme, oye, necesitamos máis presenza de xente conservadora, de dereita. Bueno, hubo quen dixo, hacen falta fachas en el programa, non te me has puesto aquí la taza de Feijóo, claro, ya que es lo próximo, joder. Pillaches o guiño, ¿no? Sí, no, si ya, en fin. Eu quero te agradecer especialmente. Poco subliminal, debo decir. Eu quero te agradecer que viñeras. Nada, e que ademais é un placer, ademais, que existan debates. Totalmente. Igual que a María, porque eu pasei moi ben así como espectador pasivo estes últimos 30 minutos, a verdade. Foi moi programa. Queremos pedir tamén disculpas técnicas por un vídeo que se colou aí con música que non debería, que teremos que silenciar, porque senón, si vedes que está cortado parte do debate, é precisamente por iso, non porque queramos silenciar voces críticas antes de que nos lo digan. Moitas grazas por estar aquí. Vémonos 3 semanas seguidas, porque vémonos a semana que ven coas eleccións catalás. Patreon tamén, sí, bueno, Patreon. Sí, vémonos a semana que ven coas eleccións catalás, noite electoral, o próximo domingo, seguindo os resultados en directo, e despois volveremos ver tamén pase. Na seguinte, falando de, bueno, con moitas cousas, temos moitas cousas preparadas. Non vos perdades a entrevista visita turística a Ourense no tempo esta noite, e nada, moitas grazas por seguirnos. Chao, chao.